Ya le o tonu mai le tatou number 6 na la so to vai talo ngani se yo la se asila ngona ya malanga mau mai o kilani ko refeta ha o are sa no ko finyangi o yo so ko finga ta jo kapteni ya to mata yo oh kawan kena ko ya Kaya maya kapteni lang ang Matatu Blues, maya Rus, macam ina ya Sylvia Brandt, kena po Elena Kaeli, ini sini kita coba punaya ranga, ya kau iya le, satu nomor 5 ya, desa lebih ya desa itu ya. Macam ina salah sino sama salah tahun nomor 50. Oh, Grace. Foi de ngai le la, foi le tatou party of the match. Celebrate foi le malo. O fai lo mai le ne o ye. Ana mana ye ni malai. Ko kali mana ye ni stadium. No la vai our support for your tatou au le Matatu, Christchurch. Yo no le manumalo la to. Stu lang fo ya. Le mea io te vai e. Ya ole le o la tapa. Ya dis si le. Se le pi fali I ma tapa I ya no le ya. Nobody's called Saul, so sometimes I tell my fear. Paula vo feina e fa no loto ya e le se fa dia vo se mo vale possibile. Paula vo vale. Questo lang fa pena. Ia fe e la uri ia. Fe e la uri ia. E le pisu pisa ka dia ma. Pati ia nai to tele ole au support ale Matatu Christchurch. Ma na ia ni mara stadium. Ma na ia stadium le. No pe ona va vai ana ia close fole la talata I taronga. Ia o stato ripoti na. Sala to bina stato ripoti ya pa mai al tato. Fa tato party por aftermatch. Ai fa lava ya ila to umana blue to poi mai. Malo fo to poi ya le to champini fo le blue. Fa to lo ele champini luafi malfa. Luafi malima se o fo luafi malone. Na misalo tato ripoti mui na tato fela ai stema numa. Manu ia tele ne aso. Ko fanga ia malano sa pasita to tunu na so tao. Ai la to vino stato ripoti il aftermatch ia portato party muli. Ya pa ia celebrate for champagne terminate. Manu ia tele ne afia to fase for.